Muyumbe wa kilio mbunge cha Masinga Joshua Mbithi Mwalio ni wamenda enendhima Masinga mevo alama ya sindani make mava kuviwesa kwa nini muthelu ovamwe na atongo yalame ivilani kuma Masinga kukwatiania na kuthukuma kwa avamwe haiwetaka na kambi yake niyo yina maendeyo ni uneni ulawa kwa tomboni atongo yangi evo MCA wa wodi ya Muthesia Daniel Musyoka Kamwindi na ulawa ndithine engineer Mwoki Musila alama weta vena vata wa kuthukuma kwa avamwe ni kana kuthinikia thina munene wa mo wa maendeyo na muno thina wa malelu mathuku isioni ithi haya manene anza wa ikanisa ya Katoliki ya Kilule ilaye Muthesia Kilioni mbunge cha Masinga kaunti ya Masaku. Mwandiki wa Movoku Mangalikoni isu na ulani Ben Musau etwele sembeange. Muyumbe Mwalio eweta weyumetie kuikithia kilio mbunge cha Masingani cha ilaki maendeyo na valaumia weta no kuyandu onthe kukwatiania nake na maithukuma kwa vamwe ni kana kukwata maendeyo ala wende na kwika kilio mbunge niki cha Masinga. Ika kambi yakwa kambi niyo yina liwa uya kambi niyo yina mbea siya usomedia mwana kambi niyo yina mbea siya vala kambi no ninu kudwa abaza nenye nene ndabita no nene no nyeni kubita no 2027 angu daje you ungo bukuma uzoma dezi mwana free ukamamba munungi ni tuendeneza you sponsored siana ndiwa siana mana atano mamiongo thandatu imwisi yenu siba amengwele chake kuleza application 20 tisome via form 1 mpaka form 4 ile ite aide na ile siasa alama thina kana misilete game na kila pandu ni 2020 maana atano amiongo thandatu na siana sia university tukaivia mwaka muima siana neongwena tusomeleje kanatiyo asela ku miongwele ila za application mana maka itawa NHIF ndo NHIF yukito thela ipoke SHIF chisioka tumekie oba yutambio meke abantu ba mithandatu eyuko thela nikenda maende kuitwa we na muka MCA kivathukanio ala methikire cha thini cha misa ye mwanya kwa iki imandeni ya Katoliki kanisani wa Katoliki wake kule Muthesia Masinga ni maweta vena vata watongo yonthe kuthukuma kwa vamwe ni kana maendeyo makwatikane vala meweta thina munene kisioni kita wa malelu mathuku. Mheshimiwa Mwalio twina wao ni wakule twenda uthukuma naku asa nyena Mwoki ni twenda uthukuma naku munonono etwise kisio kido ketina ai twenda tukwatianie ikana kula kuthuku utubinoche ndisukuma nikana withie nitwabiko bali mauthuku mine maingi baito ni mweze serikali noende elikile kibilani atwende na uthukuma so project ila pending itiale tuthakumite twishua ni tuthukuma ethani balabala mbue kitiuka ya nanga mbue kwa nyauka ethani balabala to no seugwa kwa uchu kwatanie inaeka itu thukume tukwatanite Mwoki wa Musila Mwindi mundu e Mwalio mundu e gavana mundu e kabindu mundu e president ithio ndetu tongo estie andu amwe atwakwatana nini sebainde etu bikabasa kana ti wendi basi asia ndithine ni kwatene kana ni zebwe ogwe ni wosu ndithine na Muthesia nicio cia ndithine division abayundu byathukania ndithine na Muthesia kwa kisungu asia ni cia Miss Twins. Oingi ni mwenda Muyumbe Mwalio ovamwe na governor wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti maikithie ni makothesia maendeyo isione ithi ni kwitha siithitwa siendiile na etina ki maendeyo nitu kwa appreciate muno governor waitu nondo nitwewa sio wa LDR sia hospitali wakathukini nuko upgrade wa no yendwe wodi ya ume na yaka nikanawithe andu ni mambia kuicho hapo au tibaseo waone twenda na ito mundu twiyeke uthukumini wa kaunti amuitweka muwandu avina nikanatu thukume nake atwete kila kika wantine vilingi
wa Mauvomo Tongoi TV kumava kauntini ya Masako. Nyenita wa Ben Mosau.